Ais. Oh, jani ngai canang tegah ke topi. Berin jani panjang. Nih, wah. Weh, sejak minum sengaja aja, anak. Weh bibe ci minum po ci cangai canang tegah nih. Weh, biar turun ci ke pura tuh. Oh, udah diatur ke pura deh, yang penting ragau tulus dan ikhlas deh. Weh, jak mah kita nyulat bungut ciban jadi ponak, cek mesti orang tulus dan ikhlas bungut ci. Bibe cangai sulat ci jadi pocong kan bang orang dasarin ben tulus dan ikhlas. Weh, bibe ci orang tulus dan ikhlas. Jak nyangat kita morbor bungut kita jadi pengompor mayat. Ade bungut cang lagi bor-bor ci kompor mayat. Itu urin menjadi etika. Menci mah bantan bir karena ke pura sing ada nak bir. Pidah sara ban etika. Gar timpal tijani di rumah sakit. Gelem. Abang ci bir kerat. Bingungnya timpal tijani. Lari mentimpal gelam dan abang bir tuh. Nah, cobanya jani si matur bir ke pura. Waduh masih cara timpal gitu. Si bingung bertaruh tuh. Bang Cibir kerat. Weh kita cang buang motor bir dia keburo. Ya di buang atau renci we. We liyo dan jen bian biang lah. We bian biang di warung mau. Aing. Aing nah cek bian Ya biang. aing. Cek mancir di pis lu cek kan. Cek mana nanya sih. Yo. Nah, mau langsung dulu ke pro.